ngeke ngibone kukhona abanye othothi niyabavalela ngizokuthusa esibhedlela lapha eMaritzburg noma eMadadeni. Kube khona abanye kodwa nje ngibahlangana nabo edolobheni beyihambela nje. Abanjani ke laba abakhululekayo beyihambela edolobheni? Kulabantu labo basho ukuthi ukhona umuntu ke olahlekelwa ingqondo ohambela nje estradini na. Lo muntu akasiyo idanger kuyena, akasiyo idanger komunye umuntu. So akalimazi umuntu lo muntu lo. Abanjani ke laba abanye abasuke besesibhedlela? Umuntu mangabe la sisulahlekelwe ingqondo khona sikubiza ngokuthi insight. Uyazi yini ukuthi uphethwe yini umuntu yabona? Ngoba ukafika omunye athi hayi ngiphethwe yikhanda bangilethela isisu yabona. Kanti bayazi ukuthi ulahlekelwe ingqondo. Uma ngabe ke usenjalo uba nasikhathi ukuthi umuntu be-aggressive, uyalwa, uyathuka wenza yonke into. Usuke lo muntu lo engakabuyi ke kuma senses. So yibo ke sibagcinayo lapha ke esibhedlela labo ke bese sibanikezela i-treatment. Uzothi-ke mangabe sebuya-ke engqondweni kahle esenayo insight bekulapho-ke esizomdischarge khona ahambe-ke aye ekhaya bese ne-family siyayifaka for i-support ngoba once waqala i-treatment ungabe usayiyeka. Ngoba uma wayiyeka uyarelapsa uphinde uzoqala phansi futhi uyibona usuyinkosi. Ngamanye amazwi isifo lesike esingalapheki kodwa siyalawuleka. Silawulwa ngayo ilokhu-ke imishanguzo. Ingakho kubalulekile once wayiqala i-treatment ungabe usahlela. Ungabe usahlela.